kotloloho ho tswa Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Re utlwisetsa kgaso ya ditaba ka puo ya Sesotho. Fela pele re kena ho tsana re tla lekola tse hlomeng pele. In respect of count 1, you are sentenced to a period of 5 years imprisonment. In respect of count 2, you are sentenced to a period of 2 years imprisonment. Lekgotla la Lebatowa la Kukukompo Eastern Cape le a hlotse moetapele wa EFF dilemo tse 5 tjhankaneng le ha empa le se le mo dumelletse ho kenya boipiletso kgahlano le kahlolo. Mopresidente Ramaphosa o sa fihlile Spain leetong la hae la semmuso la matsatsi a mararo. Kaolele moahlodi e moholo wa Eastern Cape Linselby Mbenenge o tobane le mehato ya ho tloswa boemong ba hae. With the new coach, he works very different, he's very good as well. He pushes us, so I think we needed that. Dipapading sehlopha sa basadi sa Protea se tla bapala le bompudi ba lefatshe ba ODI e leng India papading ya pele ho tse 5 tsa letoto. Moifo o malalalatso ha setsa tsona ka jeno mohi mme re o dumedisa lo amelo ka nogasong ya mantla SABC 2 le SABC le hae ke Thato Hlanyane mme ke na le mosebetsi mmoho e leng Photene. Moetapele wa Economic Freedom Fighters Julius Malema ya ileng a fumanwa a le molato ka Mphalane ngwahola wa ho tlola molao wa dithunya mo a ileng a thunya moyeng nakong eo EFF e neng e keteka letsatsi la ho thewa ha yona Mdantsane ka selemo sa 2012 ka jeno lekgotla la Lebatowa la Kukompo le tihile kahlolo ya dilemo tse 5 tjhankaneng empa la le jwalo le mo dumeletse ho kenya boipiletso kahlolong eo. The decision with regards to conviction, this court abides by its decision as stated on record. This court has not had a change of heart and clearly stands firm on its decision to convict. Therefore, leave to appeal in respect of conviction is not granted. In respect of sentence, there is always a possibility that another court may come to a different conclusion regarding sentence. Therefore, this court does not have any intention to stand in the way of such a possibility, and therefore leave to appeal sentence in this matter is granted. Julius Malema o ile a tsetlela letshwelahadi la batsietsi ba haepuo ka ntle ho lekgotla mo a qositse mastrata ka kgethollo ya borabe. Magistrate Oliver is a racist of note, and she must know that in her sleep that she's a racist and she's possibly a member of AfriForum. That's why when you mention AfriForum, she can't hide her emotions. Yesterday, when SC Mugai Toby mentioned AfriForum, she jumped. But it was not Mugai Toby who was mentioning AfriForum. It was the state which wrote in its heads of argument about AfriForum. When he was responding what the state wrote, she said, don't bring AfriForum. And Mugai Toby said, I'm not bringing AfriForum. The state wrote AfriForum in their documents, and I'm responding to what they said. Maikutlo ibile a fapaneng mo Mpumalanga ditho tsa moga di leng tsa kwala mmila wa N4 di ipelaetsa ka qeto ena ya lekgotla. Athe Johannesburg le teng ba tsietsi ba tswile ka bongata ho tla bontsha tsietso ya bona ho metapelo wa bona Julius Malema. Ka Free State ditho tsa moga di ile tsa ipelaetsa ka ntle ho lekgotla le phamela dinyewe. Limpopo teng ditho di tswile ka bongata ho tla bontsha kgalefo ya tsona kgatlano le qeto ena ya lekgotla. Mokga wa EFF o bolela ha o tla ipiletsa kgahlano le ho fumana molato ha metapelo wa ona Julius Malema. Ho sa le jwalo mekga ya dipolotiki hlahisitse maikutlo mabapi le kahlolo e dihilweng kgahlano le moetapele wa EFF Julius Malema lekgotleng la Lebatowa la Kukompo Eastern Cape ka jeno. I welcome the sentencing in the matter relating to Julius Malema's illegal use of a firearm. Gun violence is out of control in South Africa, so any crime involving illegal gunfire is extremely serious. This is a moment that reinforces one of the most fundamental principles of our democracy,
that no one is above the law. There is a greater onus on public office bearers to set an example of law-abiding conduct. Crime is already rampant in South Africa. We cannot tolerate this, especially from our MPs and our leaders in the public domain. When politicians break the law without legal consequences, it destroys the trust in the state and it creates fertile ground for corruption and authoritarianism. As a party that believes in the rule of law and respects the judicial system, we welcome that the court has duly assessed the evidence in this matter and issued its judgment accordingly. Pejana mohi re kopile maikutlo a hao mabapi le katlholo e dihilweng kgahlanong le moetapele wa EFF Julius Malema. Maikutlo a hao a latela ka kgetiso ya video ya WhatsApp. Nna katlholo e entsweng kgahlanong le Malema ka jekwe ke bona ile katlholo e leng hore e amana le sepolotiki hobane ke ha kae mo e leng hore re bona o thunswa dithunya moye empa o sa tshware motho. Nna a ke bone Malema tlo etsena kgoleo a ka sene Malema ka mokgoleong. Malema diloyara tša di tlo e lwantwa e o fitlhela ba e fenya ka gore ebile le mo melatong eo go na le dikotlo ke ba mo file dikotlo tša ditšhelete tse itseng ba ditšhelete tseo Malema tlo no di patela a fetša fela awa na pile a thoma phela bophelo ba yaka. Julius Malema a na molato ebile a tshwanela gore a tshwariwe tlabelela tse gore e thuteletsa ke Donald Trump le AfriForum ditirelo tša magogaledi ba gona batho ba thuntšhetša dithunya godimo o reng re sa go bona ba tshwariwa. Mohi re lebola maikutlo a hao ka mehla mme ho ntshetsa tabena pele re tla buisana le setsebi ditabeng tsa molao yena ke ngaka Rankgale Modise. Dr. re a amohela ditabeng tsa Sesotho ka jeno. Madume go wena thato le bamamedi ba hao. Ke lebile haholo Dr. ha o ka re hlalosetsa ka o teba ka haholwanyane hore na sena se bolala eng ho ya ka tsela ya molao kahlolo e entsweng kgahlanong le Julius Malema e bolelang. Se re tshwanang go tlhaloganya go gore ya ka na bone molato mo ditatofatsong tse tlhano re bone what we can call it the main charge or the main count e lona ya fileng term ya 5 years e leng gore direct imprisonment that is why go nile botlhokwa gore a ba fetsa go fiwa re ga se tso fiwa sekotlo se seo a kgone a appeal or a kope leave to appeal gore a tla kgona ipela e kgatlhanong le sekotlo seo mara bone mo tse dingwe tseo a newa tšhono ya gore a patele madi or option ya go sefa sentence mme tsotlhe di a go rana concurrent go ra gore tsotlhe di tsamaya ka nako e le nngwe ga simolola a sefa sentence o tla ba sefa sentence or a sefa sekolo sa gage o sefa ka ditatofatso tsotlhe or ka di-sentence tsotlhe tsa dileng. Ebe katlholo ya hae ha e se e dihilwe ka tsela mofuta e bolela hore mohlomong Julius Malema o tsejwa jwalo ka motho a tlotseng molao kapa mohlomong ha re ka di mantswe a Senyesemane re ka re o na le criminal record. Ya ka tsa bone molato ga na bona molato go gona ge le a simolla a nna le criminal record mme anong se nna le yona re tlhokang go se tlhaloganya ke gore go sefa sentence ga ga gore go simolla sekwebo sa gage ga phila e bewa go thoko for nakwana meaning e nna suspended go fitlha kgotlatshekelo e tlebe e decide ka phili ya gage ga kgotlatshekelo e decide ka phili ya ga Julius Malema e ka re e confirma or e netefatsa se leng gore se tlhotse se tsagetse go Eastern Cape ka jeko meaning e kgotsofaditswe ke di-sanction or di-sentence tsa di fileng go ra gore Julius Malema o tshwanna go gore a tsamaye a yo sefa sanction eo kgotlatshekelo ya phili gape e na le gona gore e ka re ga ba inyalane le di-sentence tsa di neilweng kgotsa maybe di ko tlase di botlhoshwana kgotsa maybe di harsh now kgotlatshekelo ya boikuelo kana the appeal court e na le gona gore e ka kgona go fokotsa sekwebo e ka kgona go oketsa sekwebo e ka kgona go netefatsa sekwebo so go mo go bona fela gore go felong ba letsa ja ba fetsa go tsika morero ona ga Malema ba tla fitlhella.
Re bone hape go batshehetsi ba EFF be lena ba ipiletsa dibakeng tse ngata tse fapaneng ka ho phatlalla le naha ya Afrika Borwa. Ha re nonya maikutlo ngaka haeba mohlomong a ile a kwallwa ka jeno o nana go maemo a ke ba bile jwa mothating o. Go na le gona gore ga ka ba kile a timula yona tšhono ya gore a ipelaetse kgatlhanong le sekwebo tsa Smail. Re ka be re bone maemo a tlile mo taolong ka ntlha gore ga o lebelela ditiragalo tse di diragala ko Mpumalanga ke nagana ke ko Mbombela ko e leng gore maponesa ile a tsheletsa patela gore ba dirise diraba bullet. So seo se go bontsha ka mokgo ba tshegetsi ba ga Malema le di-party members, di-followers botlhe ba ba ikamanyang le ene ba mo tsang ka teng ba mo rigadang ka teng ka mo ba reng ba kampane ba mo lwela ba kampane ba strateng go bona fela gore go felong ba letsatsi ga feletsatsi ni ka trongo ga feletsatsi mo tse go tsefa sentence ga ya ka tshwanna go go sefa mme fela gona no ka ba ga ipa maikutlo sentle ya ka nne ke tlhalosa ile ya gore gona le gona gore sekwebo sa gagwe se ka fokotswa se ka iswa ko dimo se ka netefadiwa se ka mo ba go bone ba mona opportunity ya gore fela a ka ipelaetsa kgatlhanong le the sentence itself gore ana e hashi ya ka ba letja gore hashi tla gopola gore ne ba kopile a non-custodial sentence mo e leng gore ne ba batlile go bona maybe Malema ka ba a sefa sanction ka bo correctional supervision ka ba tsile maybe a wholly suspended sentence ba so ga tsa diragala. Ha re leboa holo eno e bile ngaka Modise yena ke setsibi ho tsena tsa molao re lebile holo ha o buisana le rona Dr. Mohi ha re lebeka ba bekeleng Sesotho. Mohi re boetse re omala mokgatlholo kwa bobedi. Mopresidente wa Afrika Borwa Cyril Ramaphosa o fihlile Spain ketelong semmuso ya matsatsi a mararo. Ramaphosa o tla kopana le morena wa Spain e leng Felipe wa Botshelela ba le Madrid. Ka morao ho moo o tla kena dipuisanong tsa naha tsena tse pedi le mopresidente wa mmuso wa Spain le ngaka Pedro Sánchez ba le Barcelona. Sena pele ho dipuisano tsa letsholo la tshireletso le demokrasi. Mme letsholo lena le thakgotswe ka selemo sa 2024 dinaheng tsa Brazil le Spain. Komishene ya Madlanga e utlwile hore ketsahalo mo teng bahlanka ba sepolesa sa masepala o moholo wa Ekurhuleni e leng EMPD ka bokgutshwanyane ba neng ba itlale ho motlatsi wa mokomishenara wa sepolesa ya beeletsweng ka thoko mosebetsing Julius Mkhwanazi e ne reretswe ho etsa tlolo ya molao ka ha ba ile ba ya ntlong ya Prince Luo mo ba ileng ba utswa majwe a theko e phahameng. Bahlanka bana ba itlale ho Mkhwanazi ba ntse ba fuputswa ke iPad. Komishene ya Madlanga e utlwile ka boshodu ba majwe a bohlokwa a ballwang ho diranta tse di milione ha Peter Prince Lou Rosebank Johannesburg. Ho tlalewa hore Mkhwanazi o ile a romela mapolesa mabedi ha Prince Lou empa sa fumana tletlebo ya tlolo ya molao. To me, it looked like you tasked them to go commit an armed robbery. No, I'm not that type of a person. I'm not a criminal. I don't do those things. You can even check in my history, in my background. I'm not linked to anything that has to do with these things. I'm not talking about the history. I'm talking about this incident. No, Commissioner. Because if there's no criminal complaint and you go to somebody's house and you confiscate rocks and there's no paper, there's no record of where those rocks are, what happened to them, then it's an armed robbery to me. Ngongorego ya komishene ile ya tota ha bopaki bo bontsha hore Julius Mkhwanazi ha ka fana ka tlhahiso leseding ya hore o ne a le ka koloing e tshweu ka ntle ho ntlo ya Prince Lou ho fihlela khatiso ya CCTV e bontsha taba ena. Komishene e tswela pele ka mosebetsi wa yona. Ka le leng komishene ya tshebeletso ya boahlodi e leng JSC e hlakotse kotlo e bobebe ya boitshwaro bo bobe kgahlano le moahlodi wa Eastern Cape leng Selby Mbenenge ho ya ho boitshwaro bo bobe bo fetisisang e leng se mmehang boemong ba ho tloswa maemong a hae.
JSE e re ha e kgothaletse sephetho sa lekgotla la toka la boitshwaro hore ho ne ho se tlhekefetso ya motabo. JSE e boetse e re moahlodi Mbenenge o ne a lokela ho tseba hore boitshwaro ba hae bona bo sa amohelehe a ntse a hopola boikarabelo bo a bofilweng ka lebaka la kantoro ya hae le boemo ba hae le boemo ba lehlatsipa leo e neng e le mongodi wa baahlodi leng Andiswa Mengo. Jwale mahlo ohle a shebile parlamenteng ho bona hore na ditho di tla kgetha ho tshehetsa kapa ho tloswa ha hae. Jale re kana ho tsamaya mo Mopresidente wa America Donald Trump a re dinaha tsa Israel le Lebanon di fehleletse tumellano ya matsatsi a 10 ya ho beha dihlomo fatshe. Trump o boetse a bolela ha le morerong wa ho mema baetapele ba dinaha tsena tse pedi ntlokgolo ya America molemong wa ho potlakisa kgotso pakeng tsa dinaha tsena tse pedi. Israel le Lebanon di dumellane ka hore di tla kgina ntwa ya tsona nako ya matsatsi a 10. Sephetho sena se fihlelletswe ka mora dipuisano tse neng di hlophisitswe ke mongodi wa naha ya America Marco Rubio. Maintaining dialogue will be essential in resolving outstanding issues and achieving progress towards stability. We remain ready to support these efforts and continue to urge the full implementation of Security Council Resolution 1701. Ha ditaba di le mothating ona, moedi wa ditaba tsa matjhaba wa Pakistan Tahir Andrabi o re Islamabad e tswela pele ho namola tsitsipano e renang pakeng tsa America le Iran. It is imperative that the parties continue to uphold their commitment to ceasefire. The DPM has also reiterated that Pakistan has been and will continue to play its role to facilitate engagement and dialogue between the two countries in the days to come. Israel e boletse ha ile hona e tlang ho etsa phatlalatso e mabapi le ho beha dihlomo fatshe nakwana. Jale ha re bona hore meparaka e sebedisitsweng ha JSE ne kwala o reng ya bohlano. Ranta ha ya sebetsa hantle papisong le ditjhelete tsa dinaha tse ding ntle fela le pula ya Botswana. Diabo le tsona ha di ya sebetsa hantle. Ditheko tsa thepa oli ya tala ya Brent e sebeditse hantle ka ha e ne hweba ka $94 barele. Ha ho sa tsebahale hore na dipuisano tsa kgotso tsa Amerika le Iran di tla fihlela tumellano efeng. Dipapading sehlopha sa naha sa cricket sa basadi se tla tobana le bompudi ba lefatshe ba ODI e leng India papading ya pele ya letoto la dipapadi tse 5 tsa T20 ya matjhaba ba le Durban hosane. Sehlopha sa basadi sa cricket sa di-Proteas se tlankana le sa naha ya India hosane Durban. Papadi ena ke boitukisetso ba mohope wa lefatshe o tla tshwarela naheng ya England le Scotland ka Phupjane. Mehopeng e mmedi e fetileng ba ile ba ipabola ka makgabane mo ba finyeletseng ho makgaolakgang a tlhodisano ena. Empa dipapading tsa bona tse fetileng tsa T20I ba bontshitse bofokodi mo ba ileng ba hlolwa ka ntlha tse 4 ho e lengwe ke naha ya New Zealand. Mme ba tla sebedisa monyetla ona ho itsosa hape. Tebogo Macheke eo a tlang ho bapala papadi ya hae ya pele ya di-Proteas sebakeng sa Karabo Meso ya ntshuweng ka lebaka la ho fumana kotsi o re boikwetliso bo motjheng. They're betting, so there's been a lot of behind the scenes preparation going on, working on the skills, obviously good positions and all that. So the betting has been the main thing. So yeah. Sehlopha sena sa naha se entse le diphetoho ho ba bang bao e leng bathusi ba bakwetlisi sehlopheng. Yeah, it's been hectic. It's been hectic. Obviously with the new coach, he works very different. He's very good as well. He pushes us. So I think we needed that. So yeah, so nice. Di-Proteas tse laolwang ke mokaptene Laura Volvat di tla bapala papadi ya tsona ya pele Durban ha ya ho qetela e tla bapala Binoni Gauteng. Ke Mahudi Molapo ditabeng tsa SABC. Mohi hopola hore o ka ikopanya le rona ho social media ka re a fumaneha ho Facebook ka ditaba dikgang _ ho X re teng ka @ditaba_dikgang le ho phehisa ditabeng tsa rona ka video ya WhatsApp mme o ka subscribe ho YouTube ya rona ka SABC ditaba_dikgang.
mohe di ne di hlophisitswe hakalo ke Moifo Khabane ka jeno Moifo Setswana o teng ho sa no tla ho hasetsa tsona ka ena nako ena bona ho SABC2 le SABC le hae tsa bolebedi ya latela ka lefu Motaung salang hantle. Thato khatsere ke a leboa ba buhi maduma ho tsabile para shebile hona ka apentene ho tla jalo dule tse kgethileng ka hare ho kapa leboa sense ke salvala hore ka re kapa bohirima ho tlokomela hore fela itlabile pula tsena tse matla di buana ha hore ka re kapa boshabela thekong ho tla fitla hona ka re bombela a re shebile hona ka polokwane le hona precious memlodi ha pula tsebeletse pula di tse matla di tla ijala jalo ho tla fitla hona ka hare ho Free State sense ke salvala ka kapa boshabela le hona ka re kapa bohirima mafikeng ho tla fitla hona ka precious memlodi a re shebile hona ka Qebega ho ya fitla hona tlase kwana mabopong a ka kapa bophirima tulo di khara di tlabentse tse go bona hala fela pula tse matla hare ba bura pula be ba tse tlhokomedisa hore bosema ga jene o tlhokomele hore ho tlahle o pula tsena tse matla tsa agamadima a koze bo holo ba Free State tule tse kgethileng hore ka apentona fitla hona ka ro mafikeng ha di kgatente mahloki di ala haje sa moto o tlhokomele hore bo holo ba Gauteng o tla le tshise fela hate kana tse Pretoria tsa Mamelodi le hona ka Johannesburg re khati di fitla fela ho mashome a mabedi a mtsimhlano ho baka hore o tla le tshise fela hate kana tse ha wa re bala ka taka re holo mpopo tsanene o ya jala ka thando le teng o tla tlho futhumale di khati di fitla fela ho mashome a mabedi a mtse e robong ka fela bela le hona ka ro Thabazimbi le teng o hlokomela hore tla tlho shese re khati di fitla ho mashome a mabedi a mtse e robong ka fela mashishing o tla jala ka ro Carolina di khati tla fitla fela ho mashome a mabedi a mtse mhlano baka ro tla tlho pole emba ha re shebile ka skukuza teng o tla tlho shetse hona ha isale re khati di mashome a mararo ka fela shebile ku boholo ba ka Natala ka mafasane fela a jedileng olundi e tla hletse hona ha isale re khati di fitla ho mashome a mabedi a mtse e mararo ka fela shebile ka Perception le ona ka ro Durban le teng o tla tlho shetse re khati di fitla fela ho mashome a mararo a mtse e America fela re shebile hona ka haro ka pa boshabela komane ho tla jalo ka Mkhanda le teng le hona ka Mthata le teng o tla tlho shetse ka mafatsane fela a jedileng a re shebile ka no le hona ka ro Basubuko le teng o tlhokomedi tla tlho shetse re khati di fitla fela ho mashome a mtse mehlana ka fela ho holo ba ka di ka tlase go mashoma a mabedi ho go paka rotla go futhumale bo First West le hona ka re o tse remeleng Langsburg di khitla fela go mashome a mabedi a metse America o fela re shebile hona ka haro ka palbo a pentene re sentse ka sabela ka Kurumane Kimberley le teng re khati o di bontsha fela o tla tlhothise fela ho itekanetseng re shebile hona ka Calvinia le hona ka re Satellite di tla hlebe di ka tlase fela go mashome a America fela o paka tla go bate ha Free State Bloemfontein Malonfontein perenyetso sengangata le hona ka hare ho Bothaville ka mafatsane fela a jedile mbolo re khati di ka tlase fela ho mashome a mabedi a mtse mhlalo pa ka rota hlopole tamong la Garipe tsentse ke sabela hona le hona ka Rova Penare go potlamile hore o bonahala hore fela o tla tshetse fela ho isa eng ka teng ha re shebile hona ka North West shebile ka Ottosdal ka Mafikeng o tla jwale hona ka Sazreneke ke sale ba le hona ka Tosca sale ba le hona ka Vryburg le hona ka Taung o tla tshetse fela ho itekanetse ba bui tsa bile ka a be e tsogotso